router paina haka digital brand ni duita iko ethernet ni port duita angkai telephone line duita sorry kaisa. So hello guys, welcome back to new video. Okay guys, finally tini gangke ang router paina ka kan rong tak phunu kana router paina haka digital brand ni omo gaga ang broadband connection khalanyan bagai ke omo speed gangke 300 mbps 300 megabyte per second wireless router tomo goro oglogo tam port tong phunu kana no hi kai duita iko ethernet ni port duita kai telephone line duita sorry kaisa gomo tongo ko omo gangke ko telephone line gana ni amo gangke fiber ni ta fiber gona ni bagai broadband ni bagai to fiber ni port nang mula broadband connection khainan bagai kawan bagai paina haka hi tini omo digital ni offline se paisibo online ko ekdom dam pura omo hai fiber ni router FTTH ni router paina ni thangke online no minimum no 2400 ni upor price amone kom se kri ekdom pura ngo mo ko single band asuk dam online no ga offline no thangi pai khata borok sawo 1900 samtong mane ke 800 ke 100 kom kai manka te amon bare pro kom se khai mi an chao ke 1800 ke tui phekya ke khana connection khainai ta ang ke ISP ke railway ring nasinai mane internet service provider ke railway ring nasinai ta or available dongla ke tani ke ani project rong ni bagai ke notes rong ni bagai online no অনেক data nango kamon bagai iko broadband connection nai paisina ni wan sukata per month no gosing ba 320 rupees per month no ke speed kisa kom nai ke tangi ke sing to mobile kainai ke ani laptop kaisa su use khaijang nai bla kamon baga se speed rong nai ya kamon bagai 320 za recharge no khainai dong ta khana connection khainai অনেক সাজা খাং ngomo kaino rok bo paina hangkangke juri no rok bo broadband connection rok khainani bagui ba nahana hangkangke offline no paidi te sawo online site ke dam kongkoi mano ta online bele dam ke warranty bo tongo mo 3 year warranty anmo hangkangke 1800 ke mamo kata ke chinin video am sungnai bye